Nama i dalje predsjednik advokatske komore i ostaće do kraja emisije, ja se nadam, Slobodan Šoškić. Da se mi vratimo na ovu aktualnu temu, štrajk advokatske komore. Ja se ne bavim politikom, niti mislim da je to deo politike, ali su je malo ispolitizovali i tako dalje i tako dalje. U stvari, ajde da krenemo od početka. Zašto vi štrajkujete i šta tražite od države? Pa interesantno je, nisam ni mogao da sanjam da će advokatura u jednom datom trenutku izazvana određenim okolnostima, određenim događajima, odlučiti se za jedan generalni štrajk. Zovem ovo štrajkom, iako mi nismo u radnom odnosu i nemamo poslodavca, a štrajk samo važi za takve relacije. Međutim, to je jedna opšta obustava rada i nikada nisam upamtio jedinstveniju advokaturu nego kada su doneli takvu odluku i da sa toliko upornosti, sa toliko istrajnosti advokati obustavljaju svoj rad, lišavaju i sebe određene zarade nužne za egzistenciju svoje i svoje porodice, lišavaju građane svoje pomoći, izazivaju blokadu u pravosuđu. Totalna blokada pravosuđa. Jeste, sudstva. Pa zbog toga što su advokati povređeni odsustvom mere i, bolje rečeno, dobrih poteza vlasti kada je u pitanju poštovanje principa zakonitosti i ustavnosti. Vlast je organizovala od 1. septembra funkcionisanje notarske službe, notarijata. Organizovala notarsku službu koja odjedanput dobija isključivu nadležnost onih poslova koje spadaju u domen pravne pomoći, što advokatura inače može samo po Ustavu da daje. Advokati su povređeni i kažu to je protivustavno. I jeste protivustavno, jer u članu 67 Ustava se govori da pravnu pomoć pruža advokatura. Ne postoji ni jedan drugi organ, ni pravosudni, ni van pravosudno, koji može da pruža pravnu pomoć. A zakonom o javnim beležnicima vlast je dala javnim beležnicima pravo da obavljaju deo pravne pomoći koji je od pamtiveka, od kad postoji advokatura, bio u domenu pružanja pravne pomoći od strane advokature. I tu je povređena ustavna odredba koja kaže da je to posao advokata, a notari ne pružaju pravnu pomoć. Notari vrše usluge, određene druge pravno-tehničke vrste, gde overavaju potpise, overavaju dokumenta određena, overavaju, čuvaju u depozitu neke stvari, odnosno vrednosti koje se daju, poveravaju. Dakle, to je bio osnovni razlog. Zapravo, uz taj razlog jeste bilo i pitanje oporezivanja advokata za ovu godinu. Advokati koji su paušalno oporezovani dobili su toliko povećanje poreskih obaveza i doprinosa da jednostavno to se kretalo od 50% do 250-300%, zavisi kako kod koga, i to je izazvalo erupciju nezadovoljstva. U toj erupciji nezadovoljstva 31. maja na jednoj skupštini preko 500 advokata doneli su odluku: ostajemo sa zahtevima da se umanje porezi na nivou prošlogodišnjih zaduženja i sa zahtevima, naravno, tim zahtevima ostajemo do kraja, do ispunjenja. Kako nije došlo do ispunjenja tih zahteva, umeđu vremenu došao i septembar. Od septembra je počela priča oko notarijata, njihove isključive nadležnosti, oduzimanje iz advokatskih ovlašćenja i nadležnosti advokata da pružete pravnu pomoć, i onda su advokati proširili svoje zahteve i na uređenje tih zakona o javnim beležnicima i pratećih zakona, dakle da se i oni promene i saobraze stanju u našem pravnom poretku koje je bilo pre nego što će biti primenjen zakon o javnim beležnicima. Ja znam mnogo advokata i kako u Novom Sadu, Beogradu, znam da u Beogradu ima 4000 advokata, tako i rođeni brat mog producenta je ove emisije također advokat. Svi vas zdušno podržavaju. Da li svih 4000 advokata Beograda podržava štrajk i imate li neke informacije da neko ne podržava štrajk? Da li ćete možda stupiti na kraju štrajkovanje glađu ili ne znam šta, da bi država
ispunila te vaše uslove? I zašto ih uopšte ne ispunjava? Nije mi jasno. Zdušno je toliko da prosto izaziva potrebu da se odgovori na pitanje otkud to i kako to. To je jedan heterogeni sastav u advokaturi. To je teško zamisliti da se dva advokata mogu usaglasiti kad se negde nađu. Vrlo teško. Zbog prirode svog posla i zbog prirode interesa koje zastupaju, a i zbog onoga što je ta slobodna i nezavisna profesija nosi u sebi. Ali ja mislim da ovakva zdušnost će trajati do ispunjenja zahteva, pa makar bila visoko plaćena cena sa svim posljedicama koje izaziva obustava rada. Dobro, odlična priča. Drago mi je što se to priča u ovoj emisiji. A mi se opet vraćamo na Milana Jeftića, našeg prijatelja i saradnika emisije koji je uradio intervju sa Jelenom Karleušom. Svake nedelje nam donosi izuzetne priloge. Mislim da će ovo biti dobar prilog. Idemo, Milanče, na tebe je red, pa se vraćamo u studiju. Gospodine Šoškiću, jako mi je drago da ste tako složni. Ono što me interesuje između svih ovih priča, dokle je naše društvo stiglo sa izgradnjom pravne države, a dokle sa uspostavljanjem vladavine prava? Pa lakše je dostići nivo pravne države nego dostići nivo države u kojoj je uspostavljen princip vladavine prava. Pravnu državu možete obrazovati donošenjem zakona i drugih podzakonskih akata kojim uređujete pravni poredak i samo po sebi urediti državu do nivoa kategorije pravne države nije problem. Ja mislim da i Hitlerova Nemačka bila i tekako pravna država uređena, ali naravno bez ikakve pomisli na to da je bila na pragu vladavine prava. To je jedna totalitarna država, totalitarna ideologija koja je pravno bila uređena kao država, ali imala jednu mračnu ideologiju koja eliminiše mogućnost uspostavljanja vladavine prava. Vladavina prava pretpostavlja jedan krajnji demokratski cilj u razvoju države. Dakle, to je cilj kome teži svaka država, pa ona koja je uspela da uspostavi vladavinu prava, onda ona služi za primjer svima. A mi smo još daleko od uspostavljanja vladavine prava. Gdje smo mi konkretno? A što se tiče, pa evo da vam kažem, onoliko koliko se u demokratskom smislu razvijamo, ukoliko poštujemo tuđa prava i slobode, ukoliko poštujemo sopstvene obaveze prema drugima, ukoliko imamo svest o potrebi da živimo na bazi tolerancije, na bazi uvažavanja drugog, onda možemo da kažemo da smo na dobrom putu da ćemo ostvariti i taj političko-pravni cilj vladavine prava. Mi imamo propise, samo se postavlja pitanje jesu li dobri ili nisu dobri. Da li su podnošljivo loši ili nepodnošljivo loši, jer od toga zavisi i ostvarenje tog cilja vladavine prava. Ako imate loše propise, onda niste na dobrom putu da možete da ostvarite vladavinu prava, onda ste na putu da imate propis koji je takav, a bolje da ga nema. Jer loš propis može da izaziva samo negativne posljedice za društvo u celini, pa naravno i za državu. Kakvi su naši propisi? Dokle smo stigli sa tim? Pa naši propisi su kako gde i kako koji. Opšta zamerka, ali to je verovatno sudbina naša sada. Mi jurimo ka Evropskoj uniji i žurimo da donesemo propise i po njihovom zahtevu i po našem doživljaju potrebe da se izgrade zakoni i u toj jurnjavi za što više donetih propisa napravi se brdo promašaja, zbog čega propisi nemaju karakter dobrih propisa. I zbog toga mi nemamo ni uslove da bismo mogli da kažemo imamo dobre društvene uslove s obzirom na propise, nego imamo lošije društvene uslove s obzirom na to da nam propisi nisu tako koherentni i ne ispunjavaju one ciljeve zbog čega su inače i doneti. A kakav je kvalitet, gospodine Šoškiću, naših zakonskih i podzakonskih akata? Pa imate zakone, pre svega, znate,
Tu mora da se vodi računa o fundamentalnim zakonima, a to su oni od opšteg značaja društvena, kao što je zakonik o krivičnom postupku, kao što je krivični zakonik, kao što je građanski zakonik. Dakle, takvi zakonici kad se donose, onda se mora dobro razmisliti, otvoriti četvoro očiju i ne trpeti nikakvu žurbu, jer ti propisi se sigurno mogu dobro uobličiti ukoliko se promisli dugo o njima. Ako se na brzinu donose, onda eto nevolje da ćemo ući u proces koji govori o tome da nismo ni pravna država, a smanjujemo šansu sebi da uskoro postanemo država u kojoj se uspostavlja vladavina prava. A ono što me interesuje i što se priča u narodu, u ova krizna vremena, kažu da advokati imaju mnogo veća primanja nego i doktori i ne znam, ostale strukture društva. Da li je to istina? Da li je prosječan i kako prosječan advokat živi u Srbiji? Prosječan advokat u Srbiji živi veoma skromno. To odgovorno mogu da vam tvrdim. To je jedna predrasuda koja je stvorena o bogatstvu advokata. To bogatstvo advokata i predstava o tome da postoji kod svih je nerealna, jer nije tako. Ima advokata za koje se može reći da su dobrostojeći, ali to je veoma mali broj. Veliki broj advokata živi, kao što sam rekao, skromno i na ivici je, kako bi se reklo, jedne egzistencije od prvog do prvog. To je jednostavno profesija koja se odvija u jednoj siromašnoj zemlji, to moramo da imamo u vidu, sa siromašnim stanovništvom u velikom procentu, pa onda zamislite od koga bi se taj siromašni svet mogao, a advokat je da obogati u situaciji kada narod nema para. Dakle, nema tu bogaćenja, tu je samo jedna priča. O doktorima neću da govorim, ako gledam njihove zarade, plate, sigurno da nisu dovoljne i sigurno da doktorski poziv zahteva više. Kako se doktori snalaze, i to je posebna priča. A neću pričati o onome što nije u domenu legalnog. Samo govorimo ono što je u domenu legalnog. A legalni odnosi su takvi da se nikome neće obezbediti naročito luksuzan život. Jako iskreni odgovori, tako da vraćamo se opet na interesantne teme iz sfere našeg javnog života. Ova emisija je poznata da dovodi najumnije ljude u Srbiji iz svojih regija. Evo, večeras je iz Advokatske komore. Gospodin Šoškić, a mi idemo na reviju Suzane Perić, naravno naš saradnik Milan Jeftić, pa da vidimo šta se dešavalo tamo. Poštovani gledalci, dalje smo u emisiji Prva noć sa doktorom Sandrom Zederom i KCN-om. Treba reći da je Zeder imao njuha da zajedno sa KCN-om napravi ovu emisiju, odnosno kompanija Zeder. Zeder je autosigurnosni sistem koji sigurno ne možete otuđiti auto ukoliko imate ugrađen Zeder. Telefoni su 063 808 1808. Sa nama naravno i Toyota Živković koji daje besplatne preglede za sve Toyotine automobile. Pa vi vidite, jedan pregled je oko 4 do 5.000 dinara. On vam daje besplatan pregled, vrlo brzo dijagnosticira promjene na vašem automobilu, odnosno kvarove, i vrlo brzo ih rešava. On je deo ove emisije, tako da se i njemu zahvaljujemo. Sa nama je i Hotel Zeder, kako u Opatiji, tako i u Beogradu. Ono što mene impresionira je vrlo kvalitetno osoblje, vrlo kvalitetna hrana i veoma pozitivna energija u hotelima, i emisiju Prva noć sa doktorom Sandrom i emisiju Prsluk Again snimat ćemo u Opatiji u hotelu Zeder. Naravno, sa nama je Nameštaj Đorđević, pijemo dobro vino i razgovaramo sa predsjednikom Advokatske komore Beograda, gospodinom Šoškićem. Vidim da ste umorni, vidim da puno radite. Moram da vas pitam da li ova vaša pobuna, štrajk ima i političku pozadinu, jer se mediji govore da i tekako ima političke pozadine. To je apsolutno netačno da ima. Nijedan sagovornik sa kojim ste možda kontaktirali nije mogao da vam navede
argumentaciju za takvu tvrdnju. To je samo obvinjavanje, okrivljavanje advokature zbog štrajka. To potiče od onih ljudi koji nemaju argumente koje zahteva advokatura od njih da se popravi stanje u pogledu poštovanja principa ustavnosti i zakonitosti. To potiče od ljudi koji hoće da izbegnu odgovor na zahteve advokata, nego hoće da poture advokatima tobože neki politički interes kojim su rukovođeni pa kreću u državni udar, u puč. To je ovako iritantno, za mene nije uopšte onespokojavajuće, jeste samo zabrinjavajuće kako to da mogu neki ljudi to da ističu, a da pritom nemaju ništa opipljivo, ništa konkretno. A ko vam to podmeće? Pa podmeću oni ljudi koji su iz državnih struktura i koji govore o tome da mora da je nešto posredi tako. To su ljudi koji nemaju dovoljno političke zrelosti. Onaj koji ima dovoljno političke zrelosti, taj bi već uhvatio jedan detalj koji bi izneo kao takav i kojim bi dokazivao političku pobudu. Ovdje se ne može naći ni jedan takav argument koji bi potvrđivao političku argumentaciju, jer mi ne radimo to iz političkih potreba da se skine neka vlast, da se zameni. Skidanje i zamena vlasti se vrši na izborima. Advokati su toga svesni i advokati ne bi bili ovako zdušni i jedinstveni kada bi bila politička pozadina. Već bi se pocepali na hiljade u frontsli, jer ja bi bio za jednu političku opciju, onaj drugi za drugu, a onaj treći za treću i tako bi bilo u nedogled. I to bi se videlo da mi hoćemo da se ujedinimo, a ne možemo da bismo srušili vlast. Međutim, rušenju vlasti nema. Naprotiv, ako vlast ima sluha, neka uradi delimično, ako ne u celosti, sve ono što advokatura traži i saobrazi svoje zakonodavstvo zahtevima advokature, vlast će već učiniti nešto u svoj prilog i onemogućit će čak i opoziciju da je oštro kritikuje, odnosno opozicija će ostati bez argumenata da kritikuje vlast, što je za vlast uvek dobro i time se dokazuje da je ispravna i da dobro radi i da narod hoće takvu vlast. Ima li šanse, eto pitam vas onako, da vlast prihvati vaše uslove i da generalno prekine štrajk, jer je bukvalno sve... Ja mislim da ima izgleda za to. Vlast je pokazala pred nedelju dana jednu, da tako kažem, spremnost do duše u nedovoljnoj količini. Jedna mrvica nam je ponuđena u pogledu nekog sporazumevanja. Ali pošto je to malo po oceni advokata, pošto je to tek početak ispunjenja zahteva, advokati su to odbili i ne prihvataju jer hoće da se saobrazi zakonodavstvo u vezi sa notarijatom, našim ustavima i našim propisima drugim koji su doneti pre nego što će se uspostaviti notari. Mi nemamo ni istorijsko sećanje u odnosu na notare, jer to je bilo pre više od 70 godina. Mi ne znamo ni kada se formalno taj zakon o notarima koji u Srbiji bio donet 1930. godine, kad je prestao. Nemamo ni to tačan podatak. A čak na čitavoj teritoriji Srbije taj zakon o notarima se nije primenjivao. Tako da kod nas nije ni ukorenjen taj osjećaj za notarijat. Prema tome, vlast je trebalo postepeno da ide sa davanjem ekskluzivnih ovlašćenja notarima, da se ne bi izazvala ta pobuna i da bi se konačno i videlo i uspostavilo poverenje kako to notari rade, ono što im se nam je dalo da rade. Pa onda ili povećati neka ovlašćenja ili ih smanjiti. Dakle, u ovoj situaciji država im je dala ono što im ne pripada po Ustavu. Evo, država im je između ostalog dala da oni mogu svojim javno-beležničkim zapisima da ograničavaju slobodu volje građana. A sloboda volje građana je jedno ustavno pravo, civilizacijska tekovina i kulturna tekovina, da se niko ne ograničava u slobodnoj volji građana da može
da zaključuje slobodno pravne poslove. Dobro, idemo dalje. Vraćamo se opet na jednu jako interesantnu temu, a to je Story Party. On se dogodio 2-3 nedelje unazad, međutim, nije bilo prilike da pustimo sada jako interesantan prilog. Hotel Moskva, Story Party, naš Milan Jeftić i Milanče, izvoli. Gospodine Šoškiću, po kuloarima se priča, a i mediji objavljuju svakodnevno da ste plaćeni od strane tajkuna da napravite ili puč ili da radite do kraja, da izdržite do kraja sa štrajkom. Ima li tu istine i eto, objasnite nam u... To kada se tako kaže, to zaslužuje jednu kvalifikaciju jednog grubljeg jezika. To je bezobrazno reći. U najmanju ruku bezobrazno, a pritom ne ponuditi da vidimo ko je to od advokata koji je u sprezi sa tajkunima, pa bi ti tajkuni bili u sprezi sa preostalih 8.500 advokata koliko i u Srbiji ima, da vidimo da težimo nekakvom zadovoljavanju ciljeva tih tajkuna. Spominju Miškovića kao jednog od tajkuna. Pa znate ko je u sprezi sa njim? Samo njegovi branioci koji ga brane. Naravno, oni rade profesionalno svoj posao, a da li oni rade nešto više od toga, to ja ne znam. Verujem da ne rade, nego rade ono što je osnovni zadatak branioca, da ga brane pred krivičnim sudom. Dakle, govoriti o advokaturi da je ona sada u sprezi sa tajkunima poput Miškovića, pa to Miškoviću odgovara, a pritom se kaže, znate, zbog štrajka advokata on ne može da bude osuđen. Ne sme tako da se govori. To je ministar rekao, a to ne sme da se kaže. To ne sme jednostavno da je to pritisak na sud da bude osuđen, nego se kaže zbog štrajka advokata izostaje donošenje presude na vreme. A kakva će biti presuda? Oslobađajuća ili osuđujuća, to će sud reći, a ne ministar koji kaže sprečava štrajk da bude osuđen. To znači da je negde zacrtano u izvršnoj vlasti da on bude osuđen. E pa izvinite, to nisu uslovi ni za pravnu državu, a najmanje za vladavinu prava. Takvo razmišljanje, takva kvalifikacija i takva ocena je van svih ovih demokratskih nastojanja, jer mi imamo proklamaciju da hoćemo u Evropu. Pa ako hoćemo u Evropu, onda moramo i evropski da razmišljamo i da se ponašamo. Moram za kraj da vas pitam još jedno škakljivo pitanje. Ima li vaš štrajk u stvari veze sa glasinama da se u stvari ruši naš premijer, odnosno premijer države? Pa ne znam, bojim se da ukoliko ovaj štrajk još potraje, da će doći te glasine da mi pripremamo da ubijemo premijera. Bojim se da će i tako neko nešto. To su nebuloze. To je zaista neverovatno. Kakav ugrožen premijer? Zašto bi bio ugrožen? Premijer neće biti ugrožen, a bit će u interesu premijera kada se naš štrajk obustavi i mi nađemo jedno rešenje da eliminišemo iz našeg pravnog poretka neke propise, neke odredbe naših zakona koji su protivustavni. Pa to će biti najbolji poeni za premijera i za sve u vladi i za čitavu vlast. Dakle, vlast će da ustanovi da neki propisi nisu u saglasnosti s Ustavom, pa će saobraziti Ustavu i time doći do jednog nivoa koji će zadovoljiti i građane i koji će otvoriti neku perspektivu u ovoj vlasti da duže ostane na vlasti. Hvala vam puno, gospodine Šoškiću. Verujte mi da mi je bila velika čast i zadovoljstvo što ste večeras sa nama. Nadam se da je vama bilo dobro i zvaćemo vas opet kad završi štrajk. Svakako. Hvala vam što ste me pozvali. Poštovani gledalci, emisija Prva noć sa doktorom Sandrom Zederom i KCN-om reprizno se emituje u utorak u 18:30. Budite i tad sa nama. Imate i na YouTube-u, naravno na našoj stranici. Gleda se u Americi za naše govorno područje. Pozdravljamo naravno i sve gledalce u Americi i gledalce širom bivše Jugoslavije, jer se Kopernikus gleda u svim kablovskim sistemima u bivšoj Jugoslaviji. Šta da vam kažem? Zahvaljujem se kompaniji Zeder
Zeder je autosigurnosni sistem 063 808 1808. Vaš auto ne može biti otuđen ukoliko ima Zeder. Zahvaljujem se Nameštaju Đorđević koji nam je obezbedio ovu predivan ambijent i predivan nameštaj. Zahvaljujem se naravno i Toyoti Živković koja daje besplatne preglede za sve Toyotine automobile. Naravno ima nemačku disciplinu pošto se prebacila iz Beča u Beograd. Zahvaljujem se za kraj i svim hotelima Zeder u Beogradu, Zeder u Opatiji i zahvaljujem se vama što ste bili sa nama. Zakazujem sastanak već sljedeće subote u 18:00, tako da vidimo se. Doviđenja.